Ақшам шерефлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін ноябрьнің 10-ы, Веқырым Ижғалының 987 күні. Бүгінгі эфирімізде. ФСБ нефбеттікі диверсантларыны яқалады. Кеченлері Керчіктен де арбиеді, ләкин чоқтан берлі. Американың яны президентіні әркезбегенмей. Львов шеріне Совет үкіметінің мұхалифлері келді. Самый центр империи зла. Это Россия. Қырымда Украина диверсантларының нефбеттікі апыс етілмесі яландыр. Украина мұдафа назерлігі ақярда әлге кечірілген үш кішілік террорист тақымынен бағлы малюматының доғрылығыны инкар еткендір. ФСБ ичбір диверсантны яқаламады. Бұл Русияның яланыдыр. Бұл кенеде шуны таздықлай ки ФСБ ялан фабрикасына чевірілді. Бөйлелікнен олар семерелі чалышқанларыны көстеріп, Русиеве халқара жематчылығына алдаталар. Емде Украина арби құветлерінің итибарына зарар кетірменге істейлер. Интернетте сөзді диверсантларының яқылуыныва қында видео пейда олды. Ижғалжы Ахяр махкемесі яқаланғанларыны 2 айға сербесліктен марум еткендір. ФСБ тарқатқан малиматқа көре, оларының янында бір чоқ силя, патлав ве баг үшін ішлетілген алетлер бар екен. Оларының арасында Дмитрий Штыбликов ве оның өмір арқадашы бар екен. Штыбликов сабы гарби ве Талиль мутихасысыдыр. Яқаланғанының қардашы Алексей Штыбликовның білдіргеніне көре, Дмитрий сабы Украина аскері екен, ләкин шымдыки вақытта истифаға шыққан. Соңки вақытлары о ади ватандаш еді. Кеченлері Керчіктен де арбиеді, ләкин чоқтан берлі. Бірлешкенден 5-6 ел әвелсі о арби аналист еді, яни журналистика еле оғраша еді. Белкім бұның үшін шекрегенлер жедвеліне көрсетілді. Қырым махкемесі Межлис рейс муавинын джезанын лягу етілмесінен бағлы шикаетіні қабул етмеген. Джеза Илми Умеровге ясақ етілген топлашуында иштрақ еткені себебінден тайын етілгендір. Топлашувда Эмирали Аблаев, Айдер Ачимамбетов, Веруслан Якубовның Межлисте азалығының тоқтатылығы музакире етілгені белі. Яңылышылықлар олғаныны тастықладық ве махкемеде айттық, ама бір шеге бақмадан Бақшысарай махкемесінің қарарыны күчте қалдырды, кенеде қабатлы таныды. Бұл юқары махкеменің қарары бір шей деңіштірмеді. Қырымда яда Русияда бір ерге мұраджат етмейжеміз. Бұл ішін қалдырajamыз. Авропада яда Гаагада махкемелер олған вақытте умуми олған малуматқа қошajamыз іште. Сұраштырылғанларының 100-ден зиядасы ақтем чигозны қабатлы саймай. Бұны оз Facebook сайфесінде адвокат Николай Полозов язды. Зарар көргенлерден 84 ве 75 кіші, ве 78 шаттен 31 чигозға қаршы изат бермеді. Межлис рейс муавина ақтем чигозның іші бойынша 38-жы топлашывында да 4 шатны соравдан кечірділер. Украина юхары шурасына Қырым сербест иқтисади зона олғанынен бағлы лягу қанун лейхасы берілгендір. Бұл ақта вақтын жейшғал олынған территориялар бойынша Назир муавины Георгий Тука білдірді. Бұндан дағыры Назирлер кабинетіне Ярамада кечмесінің сынырланмасы бойынша қарарының денештірілмесі теклиф етілді. Назир муавинын фықырынже қайделер Украина менфатларына уймайып, ижғал олынған территориялардaki сакинлерінің ақ ұқуқларыны бозмақта. Мисал оларақ бұтын Қырым сакинлеріні ватанда шақларындан қалдырып, көчмеге істегенлеріні Украина ана топрағы тарафына эшияларының алмасына рұқсет берілмей. Бұл масқаралы вақия 2 елдан зияде девам етмекте. Парламенттікі сағлам күчлер қысқа бір вақытта кечмішінің қалымтылардан вазгечмек үшін қарарлар тапарлар. Украина юхары шорасы вақтын жейжғал тірген территориялар ақындаки қанунны шымдеки шекілді қабыл етежек олса, о территориялардан да зияде ұзақлашачақ ве өз ватандашларындан вазгечежектір деген манаға келе. Крымсоз координаторы Тамила Ташева бойледі түшінмекте. Қарар проекты июль айындан берілі парламентінің незареті алтында болынмақта,
Müellifler Kırım ve Donbas vilayetinin sınırlarını keçuf şartlarını keskinleştirip insan haklarının riayet etuf mesuliyetini de işgalciler üzerine yüklemekini teklif etmekteler. Rusya bergen hiç bir sözünü tutmadan hep insan haklarını boza. Tintuvler ve yasaklar geçirilmekte, insanlarını hırsızlanmakta. Ukrayna bu teritoriyalarda yaşayan insanların vaziyetlerini bozmak gerek. Elbette işgal olunan yerlerini nezaret etmeye imkanımız yok, lakin onlarını daha da kıyın alga koymamak gerekmez. Devlet Departamentinin Rusya'ya olgan münasebeti denişmeyecek. Ukrayna müstakilliginin bozulması için Amerika Koşma Ştatlarının Rusya'ya karşı kirsetilgen sanksiyaları Kırım kaytarılmaganca lahu etilmeyecek. Bunu AQSh Devlet Departament vekilinin muavini Mark Toner bildirdi. Bizim pozitsiyamız denişmeyecek. Kırım işgal etilgeni için kirsetilgen sanksiyalar Rusya yarımadadan oy ordusunu çıkarıp Ukrayna naziretine kaytarmağına kadar kalacaktır. Ukrayna şarkında geçirilgen cenke karışkanlığı için Rusya'ya kirsetilgen sanksiyalar Minsk anlaşmaları becerilse lahu etilebilir. Amerika'nın birkaç ştatında yanı saylangan prezidentke karşı narazılıklar devam etti. Sokaklarga muhacirler ve Donald Trump'nın vadeleri korkuzganlar çıktı. Şu cümleden binlerce insanlar New York'taki Manhattan merkezinde Trump Tower yanında toplaştılar. Noyabr 8'inde Amerika'da prezident saylavları geçti. Cumhuriyetçi özünün esas rakibi demokratik fırka namzet Hillary Clinton yendi. Hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimiz gerçeğine ve seçim sonuçlarını kabul etmek zorunda olmamıza rağmen kızgın olduğumuzu göstermeye geldik. Korkunç bir şey bu. Hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Burada aynı düşünceyi paylaşan insanlarla olmak güzel. Donald Trump saylavlar günde yapgan vadelerine bakmadan Kırım işgalini tanımayacak. Ekspertler bundan emin. Onlarının tahminlerine göre Amerika Koşma Ştatlarının yeni prezidenti Rusya ile anlaşmaga hareket edecek. Lakin onlar arasındaki ziddiyet kaçınılmaz çünkü ekspertler onlarının dostluk münasebetlerine inanmay. Sanksiyalar Rusya'ya birçok zarar vermez ama Kırım onu duyar. Onların faydası elbette var. Kırım'ın militarizasyası tek Ukrayna'ya değil de bütün Karadeniz'in onun etrafındaki memleketler için de tehlikelidir. Elbette anda gerçekten de Ştatların Avrupa'nın menfaatları var. Trump elbette Rusya'nın anlaşmaya tırışacaktır. Men bilesem Donbas'ın azat edilimi Ukrayna'nın bir taraf statusuna sahip olması yolunun çizilebilir. Amerikalıların garantiyası Ukrayna'nın NATO'ya girmemesidir. Ama bu anlaşma uzun ömürlü olmaz ve onlar vergen sözlerine sadık kalmazlar. Надежда Савченко Trump'a mektup yazgan. Milli deputat Amerika prezidentinden Rus propaganda ile kureşinde ve Rus hapishanelerinden Ukrayna vatandaşlarının azat etmesinde yardım soragan. Sizge isteleji devlet olgan Rusya'ya karşı yapılgan sanksiyalarını devam ettilerek daha ziyade kuvvetleştirmenizni rica ettim. Çünkü bu devlet sizde asla eksik olmagan tek kuvvet ve cüret dilinden anlay. Ukrayna'ya daha ziyade tekniki, halkara ve harbi yardım göstermenizi rica ettim. Ayrıca Amerikalı siyasetçilerden Rusya hapishanelerinde yatkan Ukraynalı esirlerini azat etüvde cüretle hareket etmelerini çağıram. Lvov şehrinde ikinci Kırım forumu geçmekte. Anda Sovet hükümetinin muhalifleri, sabık siyasi mabüsler ve şimdiki Kreml esirlerinin soy-sopları toplaştı. Muhbirimiz İsmail Gaziyev Lvov şehrinde bulunup tafsilatlıca tarif edebilir. Boysunmaganlar 15 memleketten kelgen 100'den ziyade siyasi mabüs Ukrayna Helsinki ve 2. Kırım forumuna toplaştılar. O Lvov şehrinde geçirili. Forum iştirakçıları arasında Rusya'dan kelgen koruyucular da var. Onlar zemini ve Rusya vatandaşlarına karşı yapılgan represiyalar, Ukrayna'daki cenk ve insanların haklarının bağlı mevzularını müzakere ettiler. Rusya'da şimdi Sovet vakitlerine kaytmakta. Sovetler alimetleri yavaş yavaş çok yerlerde görmek mümkün. Ve bunu kütlevi insanların telekanallar ve haber vasıtaları yardımıyla sersem edeler. Bizde tek bir gazet kaldı. Onun adı Novaya Gazeta ve ona daha mümkün inanmağa. Men mında dünyanın yamanlığının merkezini takdim ettim ve bu Rusya Helsinki hareketi buhranda buluna.
Форумда якында Русияде азат олонған саяси имамбюс Қырымлы Геннадий Афанасьев да иштирак етті. О Русияде вейжғал етілген Қырымда апысте болынған саяси имамбюслерінің унутмамасыны рижа етті. Сіз өз тәжірибеңізге асасланып, генчлерімізге 100 йылдардан берлі Русия истиләжі девлет оларақ украиналыларны өлдіріп, қиынап, ашағылап келгенini хатırlamak керексіңіз. Генчлігіміз үшін бұл пек мұйымдыр. Олар аписханелерде болынған егетлерімізге өз бірдімлегіні көстермелелер. Оларның сайысы 40-тан зиедедір. Эксереті Қырым татарлар. Полония саясетчisi Авропа ве Полония сеймінің сабық депутаты Гражина Станишевскаяның айтқанына көре, инсанлардың ақлары бозылғаны аққында малюматны ресмилештірмек ве бүтін мемлекетлерде сеслендірмек керектір. Бұл меселе инсанларының ақы бозылған ерлерде çok актуальдер ве малюмдыр. Олар сырасына Қырым татарлар кіре. Біз бүгін онлар ел әвелде олған инсанларның ве бұны қадырына айтеміз. Біздер оптимистлеріміз ве өз ветанымызны қайтармағайынанамыз. Evvel zamanlarda Kırım forumu yarımadada geçirile turgan. O Kırım Tatar halkı öz akları için kureş alıp barganında kol tuttu. Malum sebepler yüzünden forum işgal etilgen Kırım'da geçirilmey. Біз бүгін онлар ел әвелде олған инсанларның ве бұны қадырына айтеміз. Біздер оптимистлеріміз ве өз ветанымызны қайтармағайынанамыз. Біз шымды бүтін дүнияны бірлештірежек бұрынсур болмақ керек олған заманда башында тұрамыз. Доғачақ олған яны империяның доғуыны тоқтатамыз керекміз. Русия империясы 3-ші дүния жаңқы чекараблежек бір империядыр. Bugün Ukrayna Helsinki 2. Kırım forumu ise öz işini yarın başlatacak. Tedbirinin esas mevzusu Rusya tarafından yapılgan işgal, apiste bulunganlar ve Kırım Tatarlarına karşı yapılgan represiyalardır. İsmail Gaziyev, Hasan Eminov, Lvov'tan, Zaman, ATR. Bu bizim sonki haberimiz edi. ATR ile olыңыз. Görüşmek üzere.